ini pembantunya bosan mulai bagai satu hisabi bosan di sini bagai apa nih yang Jarik somno ke English bage check word no sak somno ke tipo ke jarik somno ta bo jarik somro dongke bo tosi hamon boro jaga pum sabek thapang ke abo elaka ni dara bosbas ke tener baro tongne ro bo ha thaino le mai mu pha nai bo elaka no mai mu pha nai ke bro jarik som mu pha ke bo jarik som tongo area ma ba ye tini hapung lek bang mono te prai do ako bo jarik som ti chibo importing tini bo ni mu particularly festival organize ko ke main ti one mai ke Dumburo jara cing bro kungke bara dona cing Tripura san dona rono din salah contoh to sibo dumbur ban construction mon to pano aro ni bro uche dongha bro display no pa pandawo ini aro jarik som area dona ro ini aboron tu rono ada tu aro jaga teri ha tong teri ha ke rono tong teri ke ini aro government facility maya aro kuno colonial boy mo pro abo ke dini kruriye jemota old dono je para rono thaken nai cing ko ke dikro ma para ta kruriye kuno engora desen ta kuno school to bat lorite kuno mote current au connection soa ke aro lama connectivity ko ya prima obosta tu tau se hapung kasa paisi sam pahar ko bazar phai bro school ka pe nai ongora desen ka pe nai hati ka di homo puro bro to sab thanai ke abri ke ma jaga wo tini unity in diversity bibino to phano to ye tini aro jaga wo ti pro mone rono taha ke thawa ti maino taha de bro no government task ki ye taha popularity ma bro no taha santi re no pandase ni government 25 years is kaum kono state lai aro bono tini kala jari somni mungkin ya festival organize bo khemon mukatre ka ma jibro no sob tumi entertain kete nai jini culture no iha show ni pe anke tum culture no ke display ke amaye iha ke ha mun pa pandawo ke ha ke celebration ni matome se jum jini culture no display ke mai ke culture niyom niti kono sanskrit no naru ke pandawo guru no tre live kaham ke pandawo kono entertain ke pandawo plus jum jugo tiro no thekmoni mane no ke haksa ke pandase tini bona abo kal jarik som hate no tre popularity ke pandau se bo jarik som festival organize ke ai jeta umchi mo ke suppose from di agartala wo bangmo phatani bro phai tini asal medan wo ba bibin to phanyar culture display mai kintu abo bu particular jaga je ti mung tong tuye abono festival to ise je ke uya jemon ta chini hojagiri guru oni ke abo festival bono tu nagani festival to hunmaya angge nagaroni hornbill festival no abike jini khasiya cherry blossom festival no ari ana plan kelai au ona je jaga particular spot to apuni area to hill jari som sak hatai kemai apuno jemon apuni mongya pawo no pahar de ma jaga wo to kemai ha chi tre abo mu khamani ba abo jari som tre importance to nai no no te silai ini 25 years ka aku je bono jari som okop ma kala jari ma rusia ko bono aro particular jaga ke je popular ke mai nai tre importance mai nai aron bono tre beku silai bukan ini